أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبت أخون أقول من كم أنغار دوه غيره مقول نماذا فوقا ممسكتوغا كوريا مجندني كيرت قرآنا قلون هوري في لاورتك علوم القرآن كدرستك إغتون أقول مهار وهكذا كم مجندني كيرت قرآن جمع كروما به غتون أقول من كوري ريتوغا دنوا فوانه كيرت قرآن جمع كروا فواني رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة بلغا إكري غفانه هنگو تك دنوا كما فانما كيرت قرآن حقيقي جمع كرفون أي رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة بلغا فريهم كريفا وكمك كيرت قرآن جمع كريفا وني ديغوتك متين نوتا دي وسيلة تكون أي ميستونغ هيتكوغا جمع كريفا وهيدس كرموغ جمع كرما هم أهمه فيفوت تكوغا نوتا بيت تكتيغا ليفا وليون تكون إنما بس حقيقة توغا كيرت قرآن كي أي فيفوت توغا ليبيجن نقول كرموغ مچا برو مفور هيدسكوغ ميستونغ هيتكون نقول كرموغ مچا بنا إفاوا فوتك أهم بما كيرت قرآن أبدوس نقول ومميانني ميستونغ هيتو دس كرموغ فراتون إهنيا كيرت قرآن علما نوتا كيرت قرآن كيوم علما فريتا نوم ميهكو ميهاروس مصفر واجن كوشن نلا كيوم كي أي كوروين كمنو خذ مثالك أقول منكم هفتاكو تكراركم مكيوا كهف سورة بس أقول من قارئ نوتا أستاذ أدوها دسكوف نواكما فنيا أقول من أسورة كيوا نمي رجع بدتي كوشوجي ديها وركا ويسكا كوكيو مكي أي دوروكا منو سببكي كيرت قرآن كورن دنون غوتا نقول كروم ميانني هيتكون كما فاتي و كيرت قرآن غاوا خاصة كمن أي القرآن ليفا وليومون إكني القرآن غاوا أصلو كيمون دنغتون حاصل وجن نديو أهم بما فرد من نكوتا أكي أقول من زمان السورة مي بسناجن تبي غوتا رسول الله صلى الله عليه وسلم کے دو سورغا قرآن جمع کرونو منبر جمع کرفا اتمگے ہمیں کن بینمکی لیفا رکا کرفا اتن نوتا ہنگوتک دنوا کما وانما کیرت قرآن ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ನುದಿಯು ಮಟ್ಟಕ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುನ್ ರುಜುವು ಮಟ್ಟಕ ಬಾವವಾನ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತುಗ ಕುರ್ಆನ್ ಗೊತು ಗೊತು ಅಳ್ಗೊಳ್ಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನನಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ದಿವಸರುಗ ಕಿರಿತ ಕುರ್ಆನ್ ಅನೆಕ್ಕ ಎಂ ಮುಸ್ಹಫೆ ಗೊತುಗ ನುವತ ಎ ಫೈಫುತ್ತಕ್ಕೆ ಗೊತುಗ ಜಮಾ ಕುರು ಹಾಸಿಲುವೆಗೆ ದಿಯುಮ ಫಹುಗ ವೆಸ್ ಎ ಕುರ್ಆನಕಿ ಎ ميستونغ أمتيغا نغا بلاغين كيوان غنغون فوتنو همكني جماع كوريفو إغوتن ركا كوريفا نوتا بلهتمغ دشوغا أوتي إغوتن أبو بكر غفانو خلافتوغا إكلي فانو أبولوغا أدي عمر غفانو خلافتوغا إكلي فانو أبولوغا إفو عمر غفانو أوهار وداغنو ما كولغون منغي ما كمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لوبتي أمبي كمالون عمر غفانو داري كمالون حفصة رضي الله عنها أبولغا دوس كولكا أي دتين أهاركا إيفوغا عثمان رضي الله عنه دوس ورغا قرآن جمع كوريغندي أهميما قرآن ليبي جمع كورونغ مقصد كي القرآن ميستكون رجوع وجين القرآن ليفا إغوتشي كيوان جهني بنوي باوتوغ ماني كفور بودن تنتم متين نوتا دوتكم نقول كوريغن دسكوت ديغن استاذ فراتون داريورون اونغينيغن hitu das korevigen adi kiyewe fotek gotuga tebe fun enge wada gannawan
ಅಬೂ ಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಕುರ್ಆನ್ ಜಮಾ ಕುರವುಮುಗೆ ನುವತ ಎಮ್ಮುಸಫೆ ಗೊತುಗ ಜಮಾ ಕುರಮುಗೆ ಕುರಿಗಾವೆ ಸಗೊಂಡು ಕುರಿಗ ಶಿಶಾರ ಕುರಮುಗೆ ಗೆಂದಿಯ ಸಹಾಬಿ ಬೇಕಲುನಕಿ ರೇಗಂಡುಗ ಎಬೇಕನುಂಗೆ ಉಫಾಫುಳಕಿ ರೇ ಅಳುಕಮುಗ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವ ವಿದಾಳುಮು ಗೆಂದಿಯು ಏಗ ತೆರೆಗ ಬೈ ಬೇಕಲುನಕಿ ಕಿರಿತು ಕುರ್ಆನುಂ ಬೊಡು ಬೈ ಕೊಮ್ಮೆ ರೇಗೆ ರೇ ಅಳುಕಮುಗ ಕಿಯವ ವಿದಾಳುಮು ಗೆಂದವ ಬೇಕನು ಎಹಂಬೀಮ ಎಬೇಕಲುನಕ ಲೀಫಾ ಒಯ್ ಫುತ್ತಕೆ ಮುಹಿಮ್ಮೆನ್ನು ಅದಿ ಎಫ್ಫೋಗಸ್ ಅದಿ ಮಿಯದ ಹಮೆ ಅವ್ವೆಸ್ ಕಿರಿತು ಕುರ್ಆನುಗೆ ಹುರಿಹಾ ನಸ್ಸುತಕೆ ನುಸ್ಖಾತಕೆ ನೋತ ಕೊಪೀತಕೆ ಎಕ್ಕುಂ ಅಂದಾಲಿ ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಮೀಸ್ತೋಂಗೆ ಹಿತ್ತೋಗ ಎ ಕುರ್ಆನ್ ಜಮಾ ಕುರೆಫಾವಾ ಜಮಾ ಕುರಮಕೆ ಮಿಯದುವೆಸ್ ಎ ಕುರ್ಆನ್ ಗೆಲ್ಲಿಗೆಂ ನುಗೊಸ್ ಒನ್ನಾನೆ ಸೌಬೆ ಕಮುಗ ವೆ ಅಗುಣ್ಮೆನ್ನೆಂಗೆ ಇಲ್ಮುಗೆ ಮೈದಾನ ನಿಕುನ್ನ ಕೊಮ್ಮೆ ಇಲುಂ ವೆರಿಯಕಿ ಎಯಿ ಹಯಾಪುಳುಗೆ ಕುರಿಕೊಳುಗ ಕಿರಿತು ಕುರ್ಆನ್ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ದಸ್ಕುರವ್ವ ಫತೆಗ್ಗೆ ಗೊತುಗ ಅನುವತ ಇಲ್ಮೆಗೆ ಗೊತುಗ ದಸ್ಕುರವ್ವ ಹಿಪ್ಪುಳುಗ ಕರಾರು ಕುರವ್ವವ ಬೇಕಡು ಮಿಹಾರುಸ್ ದುನಿಯೆ ಕಂಕೊಳ್ತೋಗ ಮಿಯದುವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನ ಅದದೆಗ್ಗೆ ಬಯಕು ಎಫ್ ಫತೆ ದಸ್ಕೊಫಾವ ಹಮೇಕನೆ ಫತಕಿ ಮಿ ಮತಿವೆರಿ ಕಲಾಂ ಫು ಎಮ್ಮಿಮ ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ಆನ್ ನ ಕುಲುವಮುಂ ಅವು ಮಟ್ಟಕ ಅನುವತ ಕಿಯೋ ಮಟ್ಟಕ ಕುರೆಂದೆನ್ನು ಗೊತವ್ವಕಿ ಮುಸ್ಹಫೆನ್ ಲಿಯೇಫಾ ಒತುಂ ಏಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಲಾಜಿಮ್ ಕಮ ಕಣ್ಣುವೆ ಎನ್ನಮಸ್ ದಸ್ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಮಿಯದು ಅಳ್ಗೊಳ್ ಮೆನ್ನ ಕಿಯವಾ ದಿನು ಮಟ್ಟಕ ಬೇನುನ್ ಜೇಗೆಂ ವಣಿ ಎಹಮಿಮ ಮುಹಿಮ್ಮು ನುಕುತಾ ಎಕಿ ಲಿಯೇಫಾವಾ ಲಿಯೋಮಕುಂ ನೂನೆ ಕುರ್ಆನ್ ನಕುಲ್ ಕುರೆವಮುಂ ನುವತ ವಾರ್ತವಮುಂ ಮಿ ಅನ್ನನಿಕಿ ಎಯಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹದ್ದತುನ್ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಬಾವಾಲೆ ವುನುಗೊತ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯಾ ಬಯಾನ್ ಕೊ ದೆವ್ವವ ಎಕಲೆ ಫಾನ್ ಸಹಾಬಿ ಬೇಕಲ್ನ ಉಂಗನ್ನವ ದೆವ್ವಿ ಗೊತಶ ಕುರಿಗ ಸರವಣ ಮೆನ್ ದನ್ನೋ ಮಿಯೈ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಆಯತೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಿಸಾಬೆ ಬಾವಾಲೆ ಉಮಾಕು ಎಕಲೆ ಫಾನು ಕುರ್ಆನ್ ದಸ್ಕೊ ದೆವ್ವವ ಬೇಕಲ್ನ ದಸ್ಕೊ ದೆವ್ವ ಖುದ್ ಎಕಲೆ ಫಾನು ಹಿದ್ದಸ್ ಕುರವ್ವವ ಅದಿ ಎಫೋಗ ಲಿವ್ವುಮಂ ಅಮುರ್ ಕುರವ್ವ ಬೇಕಲ್ನ ಅಮುರ್ ಕುರವ್ವಾಗೆನ್ ಲಿವ್ವಮು ಗೆಂದವ ಎವ ಅಬೂ ಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ದುವಸೋರ್ಗ ಅಕಿರತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಜಮಾ ಕುರಮುಗೆ දෙකම මියොති එක්කමකි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ දුවස්වරුගා ලියේෆාවා ලියුවුන් තන් එකි තකෙතිගා එකි ෆෙෆුත්තකා එකි බාවතුගේ තකෙතිගා හුරුමුගේ සවබුන් එෆ්ෆතෙක්ගේ ගොතුගා එක්කුරවවා ජමා කුරවුන් එකමුගේ එම්මෙ බොඩු සවබක වෙගෙන්දී قاري වෙරින්ගේ තෙරෙන් නොතු කුර්ආන් හිද්දස් බේකලුන්ගේ තෙරෙන් ගිනාදෙක්ගේ බේකලුන් යමාමා හංගුරාම ෆදබෙන් හංගුරාමාගා ಗೆಲ್ಲಿಗೆಂದಿಯು ನುವತ ಶಹೀದ್ ವಡಾಗೆಂದಿಯು ನತೀಜಾ ಗೊತುಂ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಅಸ್ತು ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಗಾದಾನ ಕಮಟ್ಟಕ ಉಮರುಗೆ ಫಾನ ಕಮ ಬಿರ್ಫುಳುಗೆ ವಡಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಖಿಯಾಲು ದೆವ್ವವ ಕಮುಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಬೂಬಕರ್ಗೆ ಫಾನು ಹಿಪ್ಪುಳು ಹಮಜೆ ವಡಾಗೆ එකಂ ಕುರವ್ವಾ ಫವನಿ එකಂ ಕುರವ್ವೆ ಗೊತುಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಲ್ಗೊಳ್ಮೆ ವಾನಿ ಫಹುಂರೆ ವರ ತಫ್ಸೀಲುಕೋ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಫೆಗೆ ತೆರೆಗ ಝೈದ್ ಬಿನ್ ಸಾಬಿತ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಪುಳುಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಲ್ಗೊಳ್ಮೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಫ್ ವಾನಿ ಕೊಮ್ಮೆಗಸ್ ಬೈ ಫಹರ್ ವಾಹಕ ದೆಕೆವೆ ಕಿರಿತು ಕುರ್ಆನುಗೆ ಸೂರತ್ತ ತರ್ತೀಬ್ ಕುರೇಫಾವಾ ಗೊತಾಬೆ ಹೇ ಗೊತು ನುವತ ಕಿರಿತು ಕುರ್ಆನು ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಜಮಾ ಕುರವಿ ಕುಂ ಗೊತಕತ್ತೋ ಮಾನೆಕಿ ಕುರ್ಆನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಾವಾಲೆ ಹುರಿಹಾ ಬಾವಾಲೆ ವುಂತಕೆ ಅವನು ಕುರಿರೆಗ ದೆನ್ನೆವಿ ಕುರ್ಆನುಗಾ ವೆಯೆ ಮನ್ಸೂಹ್ ಕುರೇಫಾವಾ ಬೈನ್ ಆಯತ್ತ ಕಿ ಎಯಿ ಆಯತ್ತೋಗೆ ಕಿಯವು ಮನ್ಸೂಹ್ ಕುರವಿ ಹುಕುಂ ದೆಮಿಹುರಿ ಆಯತೆ ಅನೆಬ್ಬ ಆಯತಕಿ ಆಯತ್ತೋಗೆ ಹುಕುಂ ಮನ್ಸೂಹ್ ಕುರವಿ ಕಿಯವು ದೆಮಿಹುರಿ ಆಯತ್ ಬೈನ್ ಆಯತಕಿ ಮಿಯದು ಸಳಗೊಳ್ ಮೆನ್ ಕುರ್ಆನು ಕಿಯವ ನಮಸ್ ಆಯತ್ತೋಗೆ ಹುಕುಂ ಮನ್ಸೂಹ್ ಕುರೇಫಾವಾ ಆಯ ಅನೆಬ್ಬ ಆಯತಕಿ ಆಯತ್ತಂ ಅಳಗೊಳ್ ಮೆನ್ ನುಕಿಯವ ಕುರ್ಆನು ಫೆನ್ನನ್ನೆ ನಮಸ್ ಏಗೆ ಹುಕುಂ ಅಳಗೊಳ್ ಮೆನ್ನ ಬಾವಾಲೆವಿ ಹುಕುಂ ಮಿಹಾರುಸ್ ಹಿಂಗನ್ ಜಿಹೆ ಗೊತುಗ ಹುರಿ ಬೈನ್ ಆಯತೆ ಕೊಮ್ಮೆಗಸ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ದುವಸ್ವರುಗ ಹುರಿಹಾ ಆಯತಕ್ಕೆ ಲಿಯುವ್ವಿಕಮ ದೆಕೆವೆ ವಾಹಕೆಕಿ ರಂಗಳು ವಾಹಕೆ ನು ಸಬಕಿ ಅಲ್ಗೊಳ್ಮೆ ನೆಂಗೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಫಹುಂ ಕುರ್ಆನ್ ಎಕದೆ ಫಾನುಗೆ ದುವಸ್ವರುಗ ಕೊಪಿ ನಂಗವ ನುವತ ಜಮಾ ಕುರವಿಕಮ ಅಲ್ಗೊಳ್ಮೆ ಮಿ ನಿಸ್ಬೆ ಕುರುಮುಗ ಉಸ್ಮಾನ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಇತುರು ಮಸಕ್ಕೆ ಪುಳೆ ನುಕುರವ್ವ ಕಂ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ದುವಸ್ವರುಗ ಜಮಾ ಕುರವನು ಗೊತಕ್ಕ ಕಿರಿತು ಕುರ್ಆನ್
ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಗೆ ದಿವಸವರ್ಗ ಜಮಾ ಕುರವಿಗಿನ್ ಐ ಕುರಿನ್ ದೆನ್ನೆವನು ಹರುದನ ಅದಿ ಹಾರುಕಶಿ qawatoge macca kama watiya anekkolun zaid ibn thabit radiyallahu anha ki ei kirit qur'anuge emme fahu muraja kurevuma kirit qur'anuge emme fahu muraja ei hijra 11 hijra 10 haruge ramadan mahuge muraja sha adi hame rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga ekedege faanu emme fahu waguta hameya qur'an liuwa rakkateri kurevumuga hunnumuge sabun kirit qur'anu mansuh kurevun ayata mansuh kurevi adi kirit qur'an tartib kureven jehe gota tartib kurevi e bayan koddewnu gotakkan e banige en hekke gotu galgondu dannawalin ekeki bebe kaluna liufawa fafutta gennewuma angawa amuru kuravwagin ei misawunge be kalunge hippuluga daskuravwa furi daskurumuge itura liwwama fawa liwwanta gennawan angawagin ekadege faana hamiya liwwume libiwada nugannawati ekadege faano intizaro kure viwahake ba vidaluwa irwes ekadege faana ba vidaluwe ei tauba suratuge fahu de ayate ei laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim go sura nimenden de aya mide ayatiki tauba suratuge emme fahudiya ekkam wes eduge faana ege wada gannawa de kale faanuge appuluga abure henamas ituru liumaka beenu wadagin intizaru kurawwa e liuvun khuzaima al ansari ge appulun libada genne kama ekade faano vidalun ehmi magun menna engeni ekade faano hame ekani boravelevvi hiddas kurawumaka ekani nunkan hame ekani boravelevvi liyefawa liwuntaka ekanyen nunkan khudu adi hame hemme ekalege faanuge hiddas kurawuman ekanye ves nunkan ehmi ma ilumeren vidalwani zaid radiyallahu anhu ekalege faanu qur'an abubakar faanu amurfula jama kurawvi iruga ekadege faanu genguluvi sida rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kurifulu matiga ekadege faanu innawagin amur kurawwagen liuvvuma ekadege faanu ge arihun hidudas kurawvi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun qur'an hidudas kurawvi bekadunge das kurawvuma adi ege iturun enun bebe kanun liuvwa fawa kirit qur'anuge liuvuntaka ebebe kanun daskurwa fawa daskurvuntaka zaid gefan ekale gefan rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariuga kirit qur'an jibril alaihi salam wadagin emme fahun kirit qur'an muraja kuraviruga e majisga bavere wadagin kaman asfawa basfuluge macha boda buraveve iruga ekale gefanuge e nimmevun sahakam boduwan sabaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kiyawa vidalawun ekadege faanu emme fahuwa gutugaves adu wasawafa wati ema kirit qur'anun de bandere ganduge deterega abubakar siddiq radhiyallahu anhu ge duwasurga jama kurawunuge minwaruge ituru evves bay gellife nuwata handa netfen notavinu itane negi fe nuwe e masale ki olumen huri masale nu sahabi be kanunge terega huriha be kanum wes zaiduge faanu ikhtiyar kurevi kade faanu qur'an jama kurma iskura umameduga evves be kadaku bodati be kanunge terega kirit qur'an ilma khasakun ahulwar be kanun abdullah ibn mas'ud fada be kanun inkaren nukuravva adi ekamaki ei umar gefana abu bakr gefano ge isnengum gefaratun kureifawa masakeppule kamugave abu bakr gefano ekan kurevuma medugave sahabi be kalun ge tereng evs be kalun inkar nokura kurire algon dennevin umar gefano ge basfulu kirit qur'anun emme bodo darume libum wani abu bakr siddiq se ekale gefana ki furatama fahara kirit qur'an ek fotegga jama kurevi insanai ne ekale gefana kirit qur'an effotegga nuwata mushafe gotuga jama kurumga daruma libigen danete imam bukhari riwa kurwa fa riwayategga ibn abbas ge arihun asfawe ibn abbas ge arihuga shaddad dennevi kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ituru evves ke du kurevito mane kelefanu ge arihun asfawa bawale vunu evves
ayate mi qur'anuge gotuga lifa miwa mushafuga nuhimeni waneto ehenduga ibn abbas ekalefanu vidale ma taraka illa ma baina ad-daffatayn rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi fotoge de banderi gandu de terega miwa minwor menu idunu kurve maniki abubakar gafanuge dosurga jama kurvegen ediya mushafge terega himene minwari rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebe kanuna ungannawa devvi ema kurin agon denne gotan abubakar siddiq radhiyallahu anhu ge amur fula kirit qur'an jama kurvegen di e qur'an e fahuga ekade fanuga appuluga otuma fahuga umar ge fanuga appula naqul wegen di e fahuga hafsa radhiyallahu anha ge appuluga onnawa ga gandaka detin ahare fahun usman radhiyallahu anhu qur'anuge mi mushaf beenume wadagen dannawa ekade fanuga appula gennevi ehennamas agondu tafsil kon e wahakya miharu danan e hadisage tere komeka skirit qur'an jama kurumge maqsadaki eggotakavves gellifawa ech hodu mennu adi kirit qur'anan itur badaltake genno mennu kirit qur'an jama kurumge mafhumaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge duwaswaruga jama kurevun demihunnaane gotegga behettu mattaka ebekalun kure masakkepula furatama abubakar gafanu duwaswaruga emme mushafe liuwwa ekade gafanu appuluga rakka kurevvi mistakun kiyew mattaka nagagen gengule fotege gotuge nun e musafotiki ungene mon diyei amilya liuwuntakun ustadunge dufulutakun ungene gotuga ei duniye huriha hisabega muslimun tibikamuga vies eyafahuga abubakar siddiq radhiyallahu anhu awhare wadagin adi umar radhiyallahu anhu awhare wadagin islami futuhatu intihaya fulawe gendiya ema gulmenna fene abubakar siddiq radhiyallahu anhu dol aharu dohuge terega awahar wadagen no mafahuga den umar radhiyallahu anhu diha ahar duwas banden islami khilafatu ga kalefanu hunne viruga kirit qur'an itura jama kurawwa kan nuwata ege nuskhata ke kopita ken haddawa ka masake kurawwa ka nuluwa adi jehi wade ves nugannawa mista kundiyi kurin denna unu gota hitu das koffawa qur'an adi miga qiraat ke algun mekiya nuwata lahjata ke algun mekiya quraish wangha ge lahja nun ehen lahjata kumves hama kiyawa hisabatoga kiyew munda gotuga ehmima qur'anuge kommehen lifawa liyumakan ehanatuga beenun jefen eha bodakanne enamas usman radhiyallahu anhu ge khilafatuga islami futuhat itura fulawegen dia diumuge natija kavi waragin adadege ajamin islam diinuge teriya wanna mundiu mikan kama nisbekon asluga bay mihu islam dinaki kandiga barun fatura fawa deeneke bunamundi ehnamas evves gawmakan ara evves takan ara muslimun naki erwes miharwes etane gahul werenan islam woman amur kura baennu ebami hunna hame ekani hushelumaki islam deenuge hidayatuge matiwerikan ruhumuga qabul kuran beenun nun kamavvanama islamunge verikamuge dasuga tibe kamavvanama jizya digen ebami hunna tibe vidane kamuga adi jizya de gotuga ebami hun tibe tibumuga muslimeke kafareke demeduga aman kan dinuma rakkaterikan dinumuga tafate nonnane gotuga kanda elifa onnani ehnamas evves waraka dina wanuman ei majbur kurawigenda kame gotugennu kamegas natija ka vegendi gina degge bayaku islamu mun diumuge sawbun kirit qur'anuge ekiki qira'ataka nuwata ekiki lahjataka kiyumun diumuge sababun ebbayaku anebbayaka qabul kuran undagu kameg kamuga ekan vegendi misalaka irauge hisabuge mihunge kiyewun sham karage mihunge kiyoma dimanumuge sabun qabul kuran undagu kamaka ve ekan intihaya bodwe ebbayaku anebbayaka kafir kura hisabadi sawbaki kumme gotigga shakkenne kalamullah allah subhanahu wa ta'ala kalam ful badaluku e qur'anuga ilahu bawa labwa fawa eche gastuga mihaku tahrif ko fi kama van mata badalu ko fi kama vana ma emiha kafir wegen dan yamedu shakke besne ehmima ei bawa levunu go nun kama bunevi ebe kanunge meduga khilafta bodu wegen dan dimawi nehnamas allah go rahmatun edu swaraki adi sahabi be kanunge
duwasor kamuga wati ebe kalum mikan kamuge macha kuriyala farwatere wadagen mi masakke pola tedu wadagen ehmima bay giratoga hunna tafatoge natija gotun nuwata mi tafatu kalimatake emmane dehavi kamuga avies ebbe geterega beenun nukurave kalimatake nuwata lahjaye anebbe geterega beenun kuramuga natija gotun mi olun arage midie huriha emmen naki nota ade khasakon alan islam gen anna farayta ki mikan kamuge ilmu libigen wa farayta kenno misalaka kirit qur'an bawale fawani mi hallahu jage macchakkan rangala nudanna kama wana ma ebbe ko anebbe ka gos kurum diumaki ei ekasigen wa kam em agol menna engeni abu bakr siddiq radhiyallahu anhu ge duwasorga kirit qur'an mi jama kure wuni eggotakakkan liwmegge maccakkan ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam amur kurawwagen liwwamun diye liwwunkan ei quraish wanhage ahul weringe lahjan asluga kirit qur'an bawa lewwamun diye quraish wanhage ahul weringe lahjan ehnamas muslimunge adadu ginawamun diya diuma guligin madinage hijra fahuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge macca kirit qur'an ehin arabi qabila tawge lahjatakum wes bawa levum di mane kale fana jibril alayhi salam wadagen ungannawa devumuga e qiraat nuwata e akuruta nuwata e lahjata kale fana bayan ko devum di emima kirit qur'anu ge aslu bawa levumaki nuwata kirit qur'anu ga fortama bawa levum feshigen ay quraish wanga ga ahul werenge lahjan kama vefa e kirit qur'an kurisure mistakun dannamun ago ikamuga watibe egotuge macha borave liuvi fawa ekan algon men nan itura kashawrogende Uthman radhiyallahu anhu ge duwasoruga mi masake pulu kurevegende goto hemmima lobeta khunne ekamaku mi lahjat annota qiraat take algon men divehi bahum mikiya mi hay qiraata nota hal lahjaya kirit qur'an die kiyemu kiyaba westemu ekamo Uthman Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ge appuluga note kede gfanu ga amur fula zaid gfan jama kurabba fa wakirit qur'an ei hama quraish wanhage mi hunge lahjage macha nuwata e liwumuge macha rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwa de wa fa wa e kede gfanu ge bayan kurama e gotan ero e kede fanu ariuga liwumuge macha adi qur'an e tartib kurbigen dia gotuge macha tartib kurbi ayat tabs surat tabs tartib kurefa agol me handan kuran je kamaki mi Allah taala ge wahi kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gfanu ge amille fulu khiyala ra'ya egota kirit qur'anu ge de ayate vis adi de surate vis tartib kurwa fa nuwana ke me agol men na hame asfa miwa mushaf miwani kirit qur'an Allah subhanahu wa taala ge amur fula tartib kurama jibril alaihi salam wadagin rasulullah sallallahu alaihi wasallam angawagin ekale gfan amur kurawagin tartib kurefawa gotakka embima khulasa gotegga dannawa kama banya Uthman radhiyallahu anhu kito kurevi Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu kurevi masakke pul agol menna engije Zaid radhiyallahu anhu iskuravva kirit Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gadwa surga liuvuno gota jama kurevi ka Uthman radhiyallahu anhu ge masakke pul ge wahaka Abu Bukhari Imam Bukhari rahimahullah nerwa fa Hudhayfa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu ge riwayatuga ekale gfanu ge hadisa guligi e riwayatuga asfawani ekale gfanu wada gennevi Hudhayfa radhiyallahu anhu wada gennevi hanguramiya futuhatu ge terega sham karage ki hisab ta fatah kuram ge terega e ge terega Armenia ya adi Azerbaijan fada tantan fatah kuravumuga Iraq kariyabes ekale fanu wadagin Iraq ga ahulwerin ahga sham karaga hangurama koravumu nuwata mi futuhat terega ulum ga terega mi detam fatah koravegen dieruga Iraq ga ahulwerin kurma denne fadan sham ge ahulwerin demeduga mi lahjato ge tafatu ge masala boduwe ebbe ku anebbe ka kafir kura hisaba mikam boduwegen die emazur deke wadagin Hudhayfa ibn al-Yaman tebefuna goda gannawane Hudhayfa radhiyallahu anhu ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sirru ge amana teriya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madina gati munafiqun ge nantan hame ekani bayan koddevevi ekale ge fana ekani Hudhayfa ibn al-Yaman
emvima ei khasa bekal rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sirruge veriya gotuga ekalefanu wadagen Uthman radhiyallahu anhu ge arihuga Madina wadagen dannawani mi Qur'an jama kuravvagen nota mi Qur'an kiyamvi gote kanda aduvagen mi umme salame kuravwashe ummatuge meduga mi fota meduga bodu khilafe yahudina nasara ebami hunge fota meduga ufeddi fadan ufedige nudanis den Uthman radhiyallahu anhu Hafsa radhiyallahu anha ge ariha fonuwa kirtu Qur'anu ge e nusha genne manika Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ge dosurga jama kuraw nusha gennawafa genno man enge amurfuluga vidalwani timan kade fana devwashe timan kade fano en naqulu kuravu mafhuga ambura kamana ge appula raddu kurawwa hushime den Uthman radhiyallahu anhu kande eluvi committee lajnae e committee ga mihimen wada gannawani anekka Zaid ibn Thabit emme is bekale gotuga ei hame kani ansariya bekale ki Madina ga hulwerin ge tereng hame kani bekale gotuga ikhtiyar kurevi Zaid ibn Thabit ekale fanuge faraypuluga mikamuge ilmuge etet tajribayen hunnan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arihuga wahid komme faharaku bawa levmun dieruga liwwamun hiddas kurawmun gendewma Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ge dosuruga mi Qur'an alun eki ekachaka jama kurawmuga ekale fanu iswe masakke kurawwa e huriha bekalunge appuluga wa liwwun taka adi bekalun daskurawwa fawa daskurawunta aduwessewmuga ekale fanu wani bura masakke taken eru kurawwa debe fanu argondu kurirege dennebi ekale fanu ge riwayat Zaid ge fanu ge riwayat ekale fanu vidalwani timan kale ge fana farubadin ufuluman edebe kalun hawalu kurvinama ekammis ei kudakam ekkamuga wihe mi hawalu kurwonu masakke pula vure ehna masakke fanu ekam wani amana terikama furihama kurwwa efawga Abdullah ibn Zubair ei Makka ga ahulweringe terega nuwata muhajirunge terega Sa'id ibn al-As den Abdurrahman ibn al-Harith mi hataru bekalun ekale gfanu ikhtiyar kurevi Uthman gfanu committee ga ebekalun nan amur kurevi mushaf take liwuma e mushaf ta nota mi mushaf ge ali ga liwuma e mushaf ta liwuma gendawa eruga evves warege khilafe liwuma meduga kalima ya meduga liwani kon sifaye katto kon battama katto kon gotakatto liwum bandani kama meduga khiyal tafatun ufedijje kama vanama ebe kanunan amur kurebebi quraish wanhaga ahul weringe liwumuge macha burawas manage guta liyamun gendash kurin dennon fadan kirit qur'an furatama bawa levvan fettuni egotas efoga den angebi ekale fanu ha kopiye tayyar kurebebi e mushafun ha kopiye tayyar kurama foga den ekale fanu huriha tantanaka amur kurevi baki kirit qur'anun liyefawa huriha liyuntake kirit qur'anun liyefawa huriha liyuntake andalum kirit qur'anuge nushatake baave halaku wegen diumu benun nukurebe wara diumu nuwata kun hurumun nuwata nurangalu kon otumun nuwata kommehen etakiti du kollen jihijje kama vanama andalumaki e kurave ihtirama e kurave ihanat kamennu sawbaki ukalevi kunigodu taka mistunge faatoge daragos nuwata veeranave vissi vihaleve gen diumuge badaluga rangalu gotuga nattalun ei ema Uthman radhiyallahu anhu ge sunnataki kirit qur'anun algon menna benun nukurave gotugawa taketi eyak kurave ihtirama ekuga andalagen nattalu ei ituran e fafutaka ihanati goy numattaka emima ekale fanuge midenne wono amur fulan ekan kuriya diyei da awmenna Hudhayfa radhiyallahu anhu riwayatun fenna kannen evs mithali konkala kamekkame hinga diyei kinudi konkala hadisa ekkame kommeka sekale fanat tasawwur kurawuni iraq karaga mihum sham karaga tere wadavi ebbe ko anebbe ka baddal wiru ebbe ko anebbege kiyumuge lahja tatafatu gen diumuge natija e gotun ebamiunge meduga purin dennon fada ruliweri kama nafratu ufedi ebamiun ebbe ko anebbe kan ebege gada kuram wegen
nikume gen faane kamuge biru hiwegen di ehem vejje kam waanama natija ka waani muslimunge meduga tafaatun ufedi adikiritu qur'anuge etabbawaru etabwatterege kopitake misalaka taurata injiluge etabbawaru kopitake nuwata etabwatterege taurata injiluge engule fadang engule fashafanati ehma hudayfa radiyallahu anhu ge misnenge maki waram muhimmu isnenge ema Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ge masakke puluge macca Uthman radiyallahu anhu kurevvi kamaki hama ekani ekalege faanu jamaa kurawwa fawa not ekalege faanu ge duwasurga jamaa kurawunu kirit Qur'an e oy gota naqul kurev kuringa gon denne fadan ba ekhala tafaatutan hurikamuga avies liwumuge ba ekha tafaatutan hurikamuga avies adi e hatoru bekalunge meduga khilafen ufedijji kamavvanama amal kuram wi goy Uthman radiyallahu anhu mewani manhaj gotuga kanda aluwa feme e kanda aluwumuge matin ekan kuriya ebe kalun gendawa fawani ema committee ge himene be kalun ge wa kalgondo dannawali Zaid ibn Thabit Abdullah ibn Az-Zubair Abdullah ibn Zubair ki ay Asma radiyallahu anha ge darikalu emme furatama Madina ufambi wa muhajiriya sahabi Asma radiyallahu anha ekamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ekamana ge bappa fulu Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu thawr farbada ge hoholaga tibbe viruga hijuraga datur fuluga tibbe viruga ebe kalunna fariqolo hippawagen e farbada ge maccan aruwa ulu viruga ekamana innabi mi Abdullah ge faana balibe ema e hal koluga innawagen ekamana e bura ufullamun gendevi demmi wani Sa'id bin al-As Abdurrahman bin al-Harith mi hataro bekalun kurin agon denne fadan e manhajaki Umar radiyallahu vidalu wani tiya bekalunge meduga evves khilafe liwumuga atujje kamavvanama sobaki tibe funna engi wadagana kurin dennevin eduswaraki liwwane deli liwwane karudas fasiha dusware nune ebe kalun liwwum gendevi Rasul sallallahu alaihi wasallam duswarga eki faaduge takitige hila ganda adi dire takitige marwefawa janawaruge hanganu ganda adi ege kashigaya kaduru ruhuge oshigandu ganda mifatantanu ehma komme liwmaki komme harakataki ei eha saafu nuvedana echekama vaatibe ekamuge macha riya kuremo gotun e vidalwani liwwane gotaka meduga khilafu fedijje kama vanama quraishunge rayuge macha bore wadagana ege terega timbe kanu mihimene wadagana ne quraish de mi wahakage terega ingeta huriha befunu sanduma kurawati kirit Qur'an Rasul sallallahu alaihi wasallam ge duwasurga bes adi Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ge duwasurga bes adi Umar ge faanu ge duwasurga bes adi Uthman ge faanu ge mi jama kuramuga bes kirit Qur'anu ge min evves jama kuramuga evves liwumuga eruga evves gotaka fiye madde nuwata ehen gotaka dannawa kamavvanama nukuta evves nunna ingeto nukuta evves hunna liwumen nun ei adi kurin denne fadan filiji fahuri liwun take nun ei arabinge terega ero liwumun da gotaki nukuta ves jehuni fahun adi hamemme adi ege fahun filiji gendi nobako kiyeve haletan ama ajami islam diyunuge tereng au ginawegen diya mehma kurin denne fadan mi nukuta ga algon menna engin dane wara boda mi liwumuga den nukuta ta jehigen midiya diwumuge terega ekiki ibarat toga eba egge lahjaya eggota nota girata eggota nukuta jehigen diwmaki ei kommen Uthman ge faanu ge mi jama kurevumuga ekale ge faanu haggira ata nota hang akuruge macha nota hel lahja ge macha kirit Qur'an liwwagen nu miharus algon menge ammati ga mi onna mushaf khasako Madina ge chap algon menge terega miharu emme mashhur ko emme ginei e liu mi zamanu ge liun taka eggota ege battanta riti kurefaavi kama vies
e liwun tawge maganda ki e Uthman radiyallahu anhu hama e jama kurevun e jama kurevun binawegen wani Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu jama kurema Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu kurevi masakke pulaki Rasul sallallahu alaihi wasallam ge duwasorga liufawa liuvun effuttake gotuga musafe getere jama kurva ehmema mi huriha kame gasto rujua wani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi liuvun liuvuman amur kuravva ekalege faanoge engeuma egota liuvun liyevigen gosfa wani ehmema eba kalgon dannawalan beenum wani ba ebbe kalon ege terega hama bodati ilumrin terem wes ba ebbe kalon vidalwamon gendawa fa eba hure Uthman radiyallahu anhu fahum mi jama kurevumoga haggirata kiyeve goton nota hain akuruge macca nota hal lahjage macca liuwwa fe wani ehnamas ega ekamuge macca sida thabitu kame fenna kanne sobaki miharus agol men nenge mihar agol menge ammati gamiyo mushafaki kuring agol denne fadan Uthman radiyallahu anhu liuwwa fawa musaf miharus duniyega oy ekade faanuge liuwuma eggota akurtoge battan nota magando liuwi fawa liuwun takin ehemwima e liuwun tawga agol menna nufene me huriha qira'ataka kiyevene gota oy tanen ehnamas bay kalimata agol menna egota fahiwatan fenifa ebud misal ka baytan tanuga misal ka at-tabut agol men miharu ke mustafum fennani digutaay fahu akuraka akurkol taay no ehmbima digutaay to liyani nota mi wattaay to liyani mi ebe kalunge khiyal tafatu makki nota kandelu mak kiye kiyumga masalen tafataki eb tabutaki aray bahen num vima ehem bahakun anna lafz vima den ega ta innani marbuto wattay gotugoto nota digutay gotugoto nota ekan kuriye gendani kun gotugoto ago men itur waha katakan iradu korviya den anna rega jahilana ega terega liwumuga ebe kan liwwa fa liwma adikiyuwa eruga bay qira'atu ga nota bay lahjatu ga tafaturi bay nukuta tak ei agol men hame kani ma'lumatu gotuga denegatume gotun dannawalanan duai ka Allah subhanahu wa ta'ala agol menni heobas aduha adi heobang amal kura bay kam ga levun agol men ge mi ivuma ehuma adi agol men ge mi majlis ka baraka lava ila subhanahu wa ta'ala ge uriwad gatuma fusama maghfirata darma agol men nam minbar kurabun wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh